Kitabu cha Lamuli mriangoni wa hahu mataifa garigo sala kaiza yoitsi baiga gando mataifa ambago bwana wagaricha ili ajeze atuosa Israeli marojo vyajo sikaiza insi ya Kanani kama jonerebodi iyo waenda vivi ili afundishe vihatua kizazi cha Israeli Mario waweri kama zamanya kupiga kondo bule atawala tano wa Filisiti Akanani osi Asidoni na hivi Mario kalama kishi kaiza mirema Lebanoni kula izira mrima wa Baal Herimoni muhakale Bohamathi wa asaza ile apima Israeli alole kala mandati malagizo ga bwana rigo hapa akarea kukirira kwa Musa baya Israeli makito hamwanga na Kanani Ahiti Amori Aperizi Ahivi na Jebusi makihala ache kula kwao na makila asichana au makihala kuko kiza makiabudu milungu yao Israeli makenda utiriri mbere za Bwana amsahau Bwana mlungu wao makihumikira mabaali na maashera Bwana akatukirwaje mwa Israeli hata akiaguza na kaangiza mikononi mwa Kushanri Shataimu mtawali wa Aramu na Haraimu na makimumikira kwa miaka 8 ela Israeli maro muririra Bwana iye watagulira ngokoli akiakola na yore ni Otinieli mwana wa Kenazi mvaha wa Kalebu bai roho Bwana mzirira Otinieli akikala mlamulo wa Israeli na akimbola chenda vihani Bwana kimwangiza Kushanri Shataimu mtawali wa Aramu mikononi mwa Otinieli na akimshinda baye ntiki kala na dheri kwa miaka 400 mwaka Otinieli mwana wa Kenazi Arihofa baada ya kufa Otinieli Israeli mahenda tiririka heri mbele za Bwana kwa utu huo Bwana akimpa nguvu Ejiloni mtawali wa Moabu akiatawala Israeli mtawali Ejiloni wagwirana na Amoni na Amaleki makiapiga Israeli na makiuhala mzi wa mitende Waisraeli makimhumikira Ejiloni mtawali wa Moabu kwa miaka 18 ela Israeli maro mririra Bwana kaheri Bwana akianulira ngokoli na yore ni Yehudi mwana wa Gera yu Yehudi were analumoto na were ni wambari ya Benjamini kona Israeli makimpe Yehudi kodi ila amu hirikire Ejiloni mtawali wa Moabu Yehudi were watengeza mushu ure wakala na ure wafuti nganga na nusu akiufisa nguoni chunoni mwakwe ruhande lwa mkono wa kuria baya chinda mpe Ejiloni mtawali wa Moabu rokodi mtawali Ejiloni ure nzaga mbaya kimbi sana Areo kala zaila shere zawadi Yehudi akiambiriza watu mareo kala mazai sukula mahauke mareo fika hohe nye vizuka shamawe kohe hena Giligali Yehudi akigaluka na kiza kiamba hewe mtawali na malani kuambire siri ke mtawali akiambira hedu nyamalani na atosi mareo kala maimire hehinaye maki muhaukira makimbola konze vikara mtawali Ejiloni reo kala kele sake kazi za chumba cha peho kilicho kala kigorofani Yehudi wa mtu wa kingwamba nina ujumbe kula kwa mlungu reo kala mtawali Ejiloni anarungarara kula hoki hini hakwe Yehudi wagoloza mkono wa kumoto akisororo rizishu kula yonyonga ya mkono wa kure akimdunga yondani hata yo saicha mbola na mongoni na wo muhinu kizima mundani akurichira mumo na wose ukifinikirwa ni goma fuhaga ndanini gonye Yehudi chambola barazani akifunga yo miryango ya chumba cha zulu na funguo areo kala aza kwenda ahumiki makuza na makiwa na yo miryango ya chumba cha zulu kizafungwa makiamba lazima akalaza ngira chumba cha ndani anazisaidia makitarisa hata makisinywa mareo ona kavugula makiala fungwa makivugula yo miryango na hahoma kimona yo Bwana wao azago hoti azafa mareo kalama na mutariza ye mtawali avugule Yehudi akichimbira ndeye vivi hata chenda kira na hohenye vizuka jamawe akichimbira raseira arao fika kukopiga gunda kaiza mirema Efraimu Israeli makizi akiatangula na makitaramuka yo mirima akiamba nituani hedu kwani Bwana zaangiza mikononi mwenu wa maadui yenu Amoabu baima kimtua na makitaramuka makifigura vivuko josi cha Jorodani uricho kala vinenda Moabu hata kahana mtwaredi makuvuka wakati huo Israeli malaga Moabu 10,000 anguvu kiza mashujaa kahatiire hata mwenga siku hiyo
Moabu kishindwa ni Israeli, na yoitiki kala na dheri kwa miaka 80. Baada ya Yahudi kwa kuza Shamgari mwana wa Anathi arelaga Filisti magana mahandahu na konjea kutusira ng'ombe yuna yewatija Israeli.